ngisendaweni bafana mina ngifuna insizwe ngamelana ngisendaweni bafana mina ngifuna insizwe ngamelana ngifuna insizwe namandla ngifuna insizwe izwayo mina ngimdala phela ngifuna insizwe namandla ngifuna insizwe izwayo mina ngimdala phela ngifuna insizwe namandla ngifuna insizwe izwayo mina ngimdala phela ngisendaweni bafana mina ngifuna insizwe ngamelana wena uyabiza wena sanibona sesamabhinca nakona ngumuntu okhuluma encane ubingela ukhetha okuhle owaziwa ngoma zophuza endimeni phasi emzimkhulu eMountain Escort. Inyanga odlule ngiye ngadedela ipromo lapho ngithembisa abantu ukuthi ngizodedela umsebenzi uNovember yophela. Kwagcina ngenzekile lokho ngezizathu ezithile. Ngithi-ke ngidlisa ukuxolisa kulo nyaka ngiyadedela umsebenzi uFebruary eseyophela nje inyanga yothando i-13 February. Njengokuthi ngizothokozela ngiyabonga. Ukule sabona yotina esawuma sawubelethe mhlanga ukule sabona yotina esawubona sawubelethe mhlanga ukule sabona lele